danas u novoj epizodi ovdje sam igram na TNT Craftu, daću vam IP u deskripciji i nisam vas pozdravio, Jester Raja. I danas ne igramo, danas vam pokazujemo malo ja malo mislio da vidite vi ovo i ostale stvari. Evo vidite, ovdje vam je spam ovako. Evo da odmah napomenem, lajkujte, subscribeujte, šerajte. Evo vidite, ovo vam je spam. Pokazat ću vam varpove. Evo ovako. Evo sam da stavim mogućnosti razna igra. Sad mi je pokazano varp divljina. Evo vidite, čekaj, sliku sam slučajno. Evo ovo je varp divljina. Evo vidite kako su fino to uredili. Stvarno ekstra server, ja sam dobio polites i ostale stvari. I evo ga, ovdje je dobrodošli na varp divljina. I to je to. Sad ćemo ići na drugi varp. Varp donacije. Dobrodošli na varp donacije. Rankovi. Plaćajte samo moje rankove koje kupite traju zauvijek. Tako. Suvlasnik. Plaća server svaki dan po 6 kuna. Moderator 150 kuna za uvijek. Donator 20 kuna, polites 36 kuna. Evo ja imam polites. Ovo sad ću vam još napisat, vidite polites. Warrior 42 kune, ovo ne znam šta je, 50 kuna. I Builder 100 kuna. Ja sam mislio kup Buildera, ali nisam htio. Eto, i to je to. Varp drop party. Evo vidite, dobrodošli na drop party. Ovo vam je sad drop party. Craft, TNT, craft. Evo vidite, ovo vam je sad drop party. Ovdje bude nekad, valjda ne znam. Ja svakako ne dolazim. Varp event. Evo dobrodošli na varp event. Ovo je varp event. Evo sad ćemo ga pokazati. Ja mislim da su ga razbili se ga vlasni. Dođi varp event da mi otkoriš. Da mogu pokazati. Tolega ćemo dođi. Bože. Hvala. Thanks. Evo vidite. Ovdje sad pravite parkour. Evo ovo vam je vlasnik. On je stvarno dobar vlasnik. Evo sad ću vam pokazati malo bolje. Evo vidite, ovdje parkurate. I ovako idete i siđete ovdje. I ovdje ko dođe prvi, on dobije neki rank. Ili da vidim ima još išta vamo. Nema. Pobjednik prvi ovdje stane. Sad će se izaći. Fobo. Trpamo. Thanks. Hvala. Evo vidite, to je bilo. Varp event hrana. A vidite, dobrodošla varp hrana. Vidite, ovdje se stvorite, pa dole siđete. Evo vidite. Stvarno dobar server, dobro su ga napravili. Parkour. Dobrodošli na parkour. Evo vidite. Ovo vam se dešava. Slijedim ko su ovi ljudi. Neki dančo. Oni, vidite, ovo vam je sad parkour.
Idemo sa var. On je glavni Phantom Fan, tako se zove. On je glavni. Evo, ovdje je njegov skin. A mislim da je to njegov ili njegov, nemam pojma. Njihov, šta je već. I eto kao, odemo sa var. PvP arena. Ovdje vam je PvP arena. Vidite kako je dobra PvP arena. Morate ići na sve strane i neko vam vas uloviti. Ne mogu vas uloviti. I morate otići dole. Stvarno je čomno. Pama! Upće me! Pama! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Fuck you! God. Dao mi je GM. Thanks. Idemo, var. Čekaj. Var. Nisam znao sam. Sam ti galje, slobodno. Evo vidite, ovdje su grudve, nemam pojma šta je ovo. A ima fa. Niš da su... Fa... tako. Free snowballs, čekaj. Ovdje dobijete free snowballs, ne znam što ne radi. To radi što ima game mode 1 valjda. Vidite. Evo, to je to bilo, to su naši varpovi. Evo sad da odemo na spawn. Evo vidite, dobro još na TNT igra. On je stvarno dobar server, daću vam u deskripciji IP. I stvarno volim da se prijavite na ovaj server i da lajkujte, subscribeujte i šerajte. I pozdravio bi sve ljude koji ovdje igraju i volim da se prijavite ovdje, da registrujete se i da igrate s prijateljima. I eto ga, to je to bilo od naše epizode, reklamiranja, šta je već. I uđite u ovaj server i vidimo se raja. Ćao!